Tapi kambing kau sampai madang. Madang di petang ya seorang kilo kambing mah. Tapi bilang deh, mak kan boleh coba dah. Eh, Ya, tapi hentar deh. jadi mak Hentar kan dua deh. deh. Madang. Madang. Kayu Madang. basah enggak. Apa? Mau minta ke kambing. Kambing. Oh, ka mga maang. Buat gulai. Buat gulay buat. Gulai sebadak. Oh, ka mga maang. Buat sambal. Membuat gulay. Ya. Membuat gulay cubada. Ya. Nada kambing. Ya. Baga buah kambing dah. Tuh. Dua. Tunggu tadi, ya pergi kambing deh. Eh. Abi. Kau kambing ya? Dua baru deh ya. Ya. Bola pulang. Yes. Bola pulang nih. Beko agak mak gulai ta? Ya. Kasih. Deh apa lah. Ada petilan jontok yang. TV. Untuk lanjut. Alah, mama anda saja kaman jual kambing ke balai cenau kumaha. Beko lah deh, mak jual kambing beko lo, do kambing mak lakan celai tu mak jual lah, anai kau boleh pulang lo deh. Boleh lah gulai. Lah. Mana lah mau nasi buah lebih buah rumah lah. Mana? Puah. Mak. Aja lah mau mana kamar, ke tempat mama lah mau mana, tolong cari dia lah. Di Salia lah deh mak Tolong lah cari santai. Iya, dan dah janji jo dah wan tadi tu kape manciang Payah mana? Salia lah deh mak ada ke kapai lo. Kau ada kemen lah luar. Kamar lah sebuang kalau nalunya pulang saya tadi lah ya. Awak lah puan dah mau ada suah lo kecil kapai lo je, ni kawan ni. Lah cari dia santai. Yang. Dah. Kamu kambing apa kau? Ke rumah. Kamu? Rumah. Kenapa nak kambing kau? Beli lah. Ini kambing. Jual kambing kau? Ya. Berapa jual cek? 10. 10 kau 10,000 lah kambing ni pada kau. 2,000 lah deh. 2,000 lah nak get ya. Kedua orang biar. 4,000 ah. Sen. Ya. Ini kalau apa kambing bajar kau mah? Kalau gini dijual 5,000 dah dah pada kau. Jiwa, makan biar nama suah banyak pergi ke tempat mandang tadi. Terus sama si gulai. Mana? Nak ni kumaha Iya kok. kambing. Kambing anak ni bah, kau lah mali je nak ni kau. Kau libaan nama dia. Iya nya minta kambing kau nak kau dijual 9,000 nak get 1,000 tu dia gian kan? Tong mula dia dan kambing kau ah. Tu baca dah betul dah biar kau. Mengalir nama pulang kau mula kan anak-anak yang pulang. Alai kau balo kau kau namu kau piti lah jauh piti lah jadi mah. Mengalir pulang lah ya. Apa lah mode kau piti lah dan biar kambing lagi ne. Gaya kalau nak tanyo dulu dah nya. Anak. Banyak kau dah. Kau sama aja dah. Kama aja kate lah dah kabulu yang kate kau. Ni sekolah dah. Kau don tu ya. Ni cari barang. Wan. Kamu Wan? Pe manciang pe. Memancang mangang sih kau. Kau di mana lah buat sih kau dia kau? Banyak lah. Dah balawa sa banyak kau lawa Wah, angkat rajon nak kena indak, angkat rajon cak pinang kau muti kau pinang banyak ke biti kau lawak kau balawak je ndak model kau. Memancing kau nak piti masuk aku rai. Memancing kau hobi ke mah? Iya hobi, cuman caliat lah lokasi kalega model kau di tengah-tengah sawah kau di mana ada lawak tengah sawah model kau. Dah balawa hari kurai. Kau hasa baja di kau lawa. Siapa kau dia dangan kecil endo calah dah cak pinang kau pinang kau kumpul kau aja lah piti masuk kau lawak kau macam tangkuas kau ana ka panjang si kau lawak ana ka repek model kau lokasi kau. Lawa di pancian di kurai kau ada peka sambal pinang lama di makan di kurai. Ya di kubak kau ada jadi piti kau jemur jadi piti kau. Iyo juga aku. Kau kepinang sapu nak. Iyo dah pinang gayo kau mah. Iyo nak pinang seram dia nak.
Iya, Tu na pinang, jadi pinang aja biar penjek ko. Ah, kurai mo hanji ah. tu na jadi mancang ko dah. Oh mancang kerja nak jalan kan mancang bila lo lawak ada tungguan di bandar-bandar pada kan ada lawak ko. Aku boleh tu kucing kurai penjela ko yo. Pinang dia kena penjek aku jalan ko pinang-pinang masak-masak benda ko apa ti tu. Ko nya mancang kerja nak jalan benda tu nya mancang di bandar pada ko mancang lo tapi ko kelewat di mana ada lawak benda ko. Ditabela kaya leh di kurai namo katanya. Ai pinang la benda ko la aku dah biak ko la lepeh benda ko. Dah jadi ke guang lepok lah. Ada ke wala de penjek pinang gua. Dia nyepi ka ruang wa. Pembek lah guang ta. Yo lo mana encak dia ambil pada malapeh ya melantu Iya, di bawah. capek lah ambil ka guang tuang sebanyaknya kan nyong pak ambil guang penjek pinang ko. Nah, lah sama-sama. Ma kurai lah ada banyak deh ko. Lelo lah kurai ada di bawah empat ko ah. Tumbuhan kurai ko mah. Ay kurai. Tentu awak na dia agak dah ha. Ko banyak dia apa? Ko na mo doa ga dia reh ne ko. Lah ku lai mo do ko dah. Buat ambil lah. Lah puak. Lah kurai lah sekarang banyak ko ah. Kan ni banyak kawan. Kemana entang kawan? Mancak ko kurai. Antar ke mana kalau? Siapa mentan? Ya ada mantan. Ah, siapa mentan? Ya. Dawa mantan. Ya, tunggu siko ya. Ni biar tunggu siko. Terus dawan. Tolong lah. Tolong lah puak ni lah panik orang je. Ko kadangnya ha. Ni. Nyala molo nak. Puak di luar tunggu puak. Di jom mangau siko na mo ko. Ni banyak ni ko siwan tu Itu kadang lah. pajar tu dijual ko. Ni beli ni ke goreng pitih ni tu. Di jo. Tapi percaya nak siwan tu. Sayo kayo tu doh. Nah, silik engkau tu tunggu tunggu ah. Mari lah lalu nak. Wah. 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 Ada yang Wah. Satu. satu. Apa orang bawa kau? Pinang ke Asal lah tiko dia jelia pinang tu. ana ba ada pada nunggu je ada ni. Ada na Bali ada nak kerajo yang bagang jua. Satu ih. Hati maha bana tu. Sekaruang satu ih. Pitira 80 ada nyo. 80 ah. Ya lah tu. Apa anak? Pai dia kabale ni oje lah. Timo. 8. Anak tak supi tu ah. Jadi. Alah. Air. Gimana kayak? Sampiang tiasaan. Nah, tak lah sinan. Yo. Wah, kasih banyak. Ya kek, kasih. Mau tunggu je kurai. Ya tunggu siko puak. Dan aku ya kan si wan ni. Saya tunggu siko tunggu nampak kan. Ya di mana mungkin di mall dia tunggu terus siko tunggu ngangak apa siap puak aku tadi malu bertunggu lah. Mau pula mau beti pinang mata wan. Ya tunggu sikonya si wan tu tunggu siko. Mana yang nak cuah orang pengalih pun cuah kadang. Nak tentu nak kai dah. Kai man tu dua kepala sama hitamnya. Yo tu lah. Pengenan na tentu na dah. Ya. Lumayan. Kita jual 80. Ada 14 10. 70 ada tiada panggil lah orang dua. Sama ni namanya. Kalau dia tu sampai jam kurai ah. Tunggu kan lo. Kemana ke kurai? Tentu nak berjalan panjang dan dia berjalan lo. Ibu orang jelek buat dua boleh. Dapat tombok ah. Kau mai kurai ah. Macam tu mai ke kurai. Kebat taruh ke? Berapa jual 70 tu jual ya. 70,000. 70,000 tu jual. Kurang lo. Kau barang lu pinang model tu barang lu kan dia beli orang lah. Ruang 70,000 Kau mayan kau bro mancang tu mancang harpe tadi. Lawa. Lawa lu pantau harpe tu. 70,000 cina lu pulauan. Apa? Orang apa? Bakal dulu sene tadi dan.
Ang mga mamuti na mamanje jadi. Kau nyo menjual ba? Tiye dan pinang gae dan gae ba ako do puluhan. Lele na bacila do pulo aro. Bat dari pinang ba di? Kan pinang gae dan tu anje di den Iyo pinang gaya itu tapi nang sepadan kita tuh pakai ya Tuhan tuh pinang gaya yang satu yang tapi nang iyo pinang gaya tindak. Ya luwe di kurai tu. Lele gitu play buka lah pele tuan ba aja lanjo walai. Yang dulu ambutinya. Oh benar bersyukur sama Allah. Ya orang doa aja lah bikin tu lah. Dan kan halwe di panjang di kurai jo lawan. Pinang terjual 70 dia geden 20 dia dapat 25. Pinang gae de lo tu. Lang lah den insya-Allah. Gatigo. Pinang mah. Di matang gatigo. Mesti cari karuang dan nada ambil pinang tadi bantu ya. Yuk gati rin ko mah. Entah lah kamak dan ketimah lu. Malah mak rin gati. We mah. Oh we. May kopiya di mangko. Tua yang telekang teh para tua kama pelawa dari ya. Lawaan ka pape na mo ya. Lawa aru wento ka rapento ka samba ki wala doru wo wo pulang do ha. Tuan ang bawa pulang nyo. Ko nya jo na papere mo pulang liya nya. Kadyo malala taruh hilang pa din. Tua lo ka jo dan duwe la. Kuba la pinang tua limbaldian pinang pano ada do kadyo wang tu. Pinang we bali. Ayo ta kana de den. Pinang siya na we bali na mo Si Wan bawa pinang nampak din ng Bali. Pinang we na we bali wan. Tu. Pinang we tadi tumari la kong umare na biya batigo sinyo we mambali. Bakit inyo mawa aswang bawa? Iyo inyo manjuang kasi di den na tabaho di den do den badan ang gadang ni we ko nyo. Tapi 80,000 lagi ka kayo dito ma. 80 di Bali 70 di gane ka den dali nyo. 80 na ng Bali. To 20 di gane na 50 la bagi pa duwo si kurai dari. Yun na hantah sa inyo wa na handi sa banay ko ma. Iya, Mga ang kaliya inyo mawa ka pulang pinang tu. Yori den ni na tabaho we tadi do. Saya wan tu kini ko, waday mga diak na wan tu kimi ko bangi din. Tulen sayo wan ko bali ako. Saya kin pada orang mengawi Wala we. Tangan Payo luwa ng tamuyo wan tu luwa. Papela tangar puwe mo ko ha. Wang badan ni ang kadang mamok pinang sa kawang kawang na takalo. Hampun din ni cucu ko ni benar hampun din. Tahan do bacan din. Putih sampai kurai dah. Bawan. Campak aja lah terompa mode itu karena itu sudah nyoba pinang dia mah. Kan dapat itu 5 soal terompa ini 20 aja ya. Campak ya campak mode itu lah. Maka karena udah pikir saja gitu nya nama dan udah pikir saja. Gimana podo apa? Bawah dah. Bawah dah. Yo na mo ko rin tuwi si kurai jo udah wa. Ako mahaya. Apa yang lipua? Takana di den do wan. Kasiya ba juwa pinang tadi. Sekarang yang di rumah deh. Gaya na di rumah, tuwe rin tu mah. Dianya nanda ba deh. Kenyo kagay, di ba jual tadi? Iya. Ini nanda. Pinang weden, bajuala ko weden. Tapi piti masuk atau tiga. Tapi piti masuk tadi lah bapak yo sampai mancam bebek Piti pinang. masuk batigo mana ada bagi 20,000 nyo. Bajua ko weden 80,000, ba ko 70 ada wan nagihan dari nyo. Paduto kayak Paduto ba kay den mo weden lumpikun gay lai. namo kayak kalau pikun. Korupsi da wan inda kati ko kurai. Mendak masalah korupsi, dan tadi buat lah beyo batigo sudah paci di pudu. Wah, kami 25 seorang. Nah itu masalah ada kurai. Nyo manjua kagaya kawaiwa 80 dia gene ka 70 kawa dari nyo kan? Ayo. Korupsi nyo 10 kurai. Wamba, Kurai la pane manje, pinang awa lo kwa. berarti dan biar itu 10 ribu. Ah. Bara da pe bara kurai de gehe de. Kerja dulu 5 yo. Ah, da pe nyo 35 tu mah. Ada panik ini juang kurai. Tadi yang sabuin hewan kok. Mangagang ko. Ko siya puak ke kanak-kanan ko maha. Mangapa? Bumak. Puak. Ari Ako, mah. Awari kicho taga ari mah nya. Ala pinanggayo ari ambiye batigo tadi ko di jual ko wayo ari mah atwa. Nanula nanca. Di dalam lah kita selesai lah lagi di hujan ke. Sakan nak dugang. Awal mengana di dua. Selesai dalam lo. Di dalam selesai. 10 ribuan. Sampai lah gede jujur tadi itu. Duduk lah puak. 5. Padu di luar aja lagi hujan ke ya. Sakan nak dugang kami ke tu ha. Apa kabar lain namanya tadi. Coba lah salah sabit dekat sekolah.
Kau di maa, kalau membeli pinang batigo tadi. Iya. Nama jual ada Wan, membeli Iya. ada kursi kurai. Iya, iya, iya. Sudah tuh Wan menjual. Nanti jual kau wae walau di maa masalah Oh. Pinang wae awak membiak mah. Iya, iya. Nasa pengetahuan wae kan di mak tu doh. Iya, iya, iya. Jadi dijual ke we. Jual ke wae. Ke we puak. Oh, tak tu je tu. Kalau dijual ke wae 80 di mak. Ah. Di kecilnya juga kursi kurai 70 tak jualnya. Oh. Dia geo je taruh 20 di mak deh. Oh, iya, iya, iya. Sianan korupsi namanya. Tuh ada Wan tuh. Oh, Wan. Yo. Oh, dialah Wan tu ko awai bawa lelo. Maksudnya kan ancalah diselesaikan masalah. Di mak, selesai lah mak. Oh, dah ancak dicari orang tu. Maksudnya tu mah mangai bebuh di jalan di luar tu kan namanya kan. Rangkuan. Ke diselesaikan. Dan tanyalah kawan tu deh. Di mak. Baan namanya beko ialah nda jalan lapang kawan lain namanya silahai. Di. Baan namanya beko. Aba akabai cerita kawan. Namanya kawanan masalah pindang namanya kawan. Dan kan tak tahu deh sama lo namanya kawan. Ala iya kan dia lah menjual pindang kecil namanya. Jadi dia tak tahu namanya kawan masalah sabok pertemuan tak tahu dan kawan. Namanya. Jadi bertanya lo dengan kawan namanya kawan. Kau pinang tu mak, kami lah bayoyo batigo mak. Iya. Baraya lah bayoyo menjualnya batigo, Iya. membiak batigo. Iya, iya. Kurai tukang manje, Kau tukang banjir Iya, ni. iya. awak tukang menjual. Iya, iya. Siap buat kan dia punyo kan. Iya, iya, iya. Itu awak giah kan jatah seketik Iya. 2000. Iya, iya, iya. Cuma awak pas lewat di rumah si buat, buat jualnya ditanyanya daripada awak kapan lain lo bau je lo kan. Iya, iya. Ini nandak lo pengen pinang kan. Oh, ya. Nandak do karajo je. Iya. Itu bagian lagi nyo. Ayo. Oh. Hanya yang menandak minta balik. Iya, 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 iya. Oh, jadi takat tu pangkas apa ko deh. Jadi nang kini kole pemasalahnya kan masalah saya nih kona. Jadi nancak emo de kolah cak awan. Oh, kembali lah pitih bang tu liat. Maksud dah jalan bekon anu beko ya. Nanti wan baga pitih duat. Kembali lah pitih no tu nan di sikurai baga pitih di kurai bukan. Pitih dia masih sama si kurai 50 lah. Oh, sama kurai mau Ya, pula. awak macam tidak belum. Oh, ayo anu lah bagi baga namanya kan ayo kamu kola pitih tu gini kan. Jadi ndak capek selesai awak kau. Tak katu rancak. Ya, bagus di bagian. Di sana lah bagian ni. Oh. Kau lah buat sambil iyo lah. Mendek kalau mak. Bancak. Kalau tengah jawab, itu kan 50 dia kan tengah jawab berdua tadi. Iya, iya. Habis kau kan megia keluar ke siapa buat dia. Oh, beko bagian ke siapa dia. Kau sebagai siapa dia. Jadi mesti kalau salah masalah mak. Dia bagian kan beko tu kan salah dah tapi yo lah dia bagian lah. Yo na aku. Iya bagian ke siapa. Kau lagi yang dua. Puak kali terang arang tu nyo. Oh, tu mah suka kelampau bisa tangan namanya salah dia. Dia mamak aku mah nam pitih dari kurai kecil nyo lah bayu lo jo yuan kadia gihe kapuak pitih tu liat. Kau dia giah tu Beko dia gihe ne. Yo kanda dia gihe ne beko lah mak nuno lah bilang beko. Lah. Itulah itu enak. Jadi kalau selesai no to. Kanda anu do bamauhan lah maksudnya salamilah orang ko. Jadi pak gagah terlampau namanya tadi silahai kuah. Salam lah inyo kuah. Jokure itu ke. Salaman lah. Apa nang ini salaman lah orang ko. Mau aja yo. Ya. Lah. Ayo. Ulang mak. Ade. Ya. Oh, banjir lo lemah. Ade. Lu kau mak. Iya, ade. Nggak jadi ngopi dia lah. Ngopi ah, cak. Dah bersih patu ni mon. Oh yo. Kagara. Di mana pek dia kau? Tak mamak dia. Mamak dia. Ada ni dah jam ni biak cik ah. Kah jam ni mak. Gagah lah. Piti-piti kan kan dia balik anak mu. Dia dah terpakai. Piti dah terpakai. Ya bawa. Tidak biarlah siapa tu. Baca-baca angkat tu. Patu gagah pek. Betul gah pek jam cik ah.